Sanibonani, igama lami nguThabiso wakwaDlamini, ngihlala la eZondi 1. Nami I'm one of those people ababhemayo ama-drugs. What I would love to share with you people ukuthi ngiyabhema ama-drugs. The reason why I would love to share these things because ngifuna ukuyekela out guys, and I just need ukuthi abantu bayazi ukuthi what bengikwenza bekungekho good, bekungekho perfect even for myself Bulia. Right, I will start by saying ukufunda ngifundile u-matric ngimenzile. Ngifunde eDalonga ngamcomplete u-matric wami 2007. Then I went to eBidvest ngafunda ngaya eWits, ngayiceda iWits ngenza i-financial apartment. So what I would love to share with you people ukuthi now it's enough. I'm enough now. The reason why I would love to share this thing is because now it's busy trending out, and then I would love ukuthi ngithole i-help too kwabantu abangakhona ukuthi bangangisiza. Ukubhema ngacala nje mhlambe ngisho ukuthi ngicale ukubhema mina from 2016. 2016 ngiqale ngokubhema i-cigarette, ngabhema izolo. Ngathi makuya kwesikhathi yizi vele bengisahlala emndeni khabo babami. I met my friends abambiza ukuthi u-Ebenezer okumngani wami too much, ngifunde naye eWits, sicomplete sonke la eWits eJohannesburg, eJozi High, bebayibiza ukuthi iJozi High Wits, lapho kufunda khona iy'ngwazi mabasha. So ngingathanda ukuthi nginazise lokhu-ke manje mase ngizongena to the platform. Ngibhemile intashi, ngabhema i-Ecstasy, ngayiphinde ngayiphuza futhi, ngaphinde ngabhema i-Crystal. So manje ngisabhekane ne-Crystal. Lokhu ukuthi ngisafuna ukuthi ngikuyekele, ngifuna ukuyekela because of sengihamba nethunzi elimnyama. Akusasilo Thabiso lo bengizazi ngaye. People are talking this and this ngegama lami and angisathandi. Okay, right. Zithe malithi 2016 ngithe mase ngibhema indashi, thina besithanda ukuthi masibhema indashi besithanda ukuyibhema inside the room, sizivalele singabantu laba ababhema inside, singafuni ukuthi abantu basizwe basibone because besisihlonipha kakhulu, sigeza sibe bahle. Thatha isikhathi masihamba 2018 saba abantu bokuthi okay right guys, besithanda ukucula ama-hip hop, sicula i-hip hop, then besibhizi sipractice on that. Kwase kwaya ngayibhema ekhaya bangazi ukuthi ngiyabhema mina, ngibhema ama-drugs. Ama-drugs ngiwabheme kakhulu people. Ngibhema ama-drugs nomngani wami uze wabulawa ama-drugs. Today ngibhekane nobungozi engingafuni nanokuthi manje ngingabusho. Umngani wami wabulawa ama-drugs, whereby bekaceda ukuretire emsebenzini bamnikeza boma-20,000. Kulo 20,000 leyo wahamba wayoyidla. Guys, ngaphandle I don't wanna tell you liars. Mina ngiwuThabiso so ngabhekana ne-Crystal. I-Crystal bengithi mangiyibhema bokuthi mawuyibhemile buzoyibhema kube ne-energy. I-energy leyo mhlawumbe uzoba nayo from ubusuku bonke up until ekuseni. Mhlawumbe lapho ekuseni kulapho sowuzizwa sengathi uba weak-nyana, sowuyakhathala, sengathi ungalala kancane. Then masewuthi uyalala, uzolala nje imini yonke. Nakhona uzovuka lapho sowu-tired, sowukhathele, and ngaleso sikhathi masewuyibhemile uzozifila u-weak ngaphakathi kuwe emzimbeni. Guys, ladies and gentlemen, bantwana basekhaya, brothers and sisters out there, please don't try this at home. Ningayizamini nabanye abangani. Dangerous this thing there. Ngibhemile ukuyibhema but oh well, mina ngithe mangiyibhema zange ngibe lo muntu lo ukuthi mhlawumbe ngibe nezandla, you understand? Because mina nabangani bami besingabantu abasina-talented people. Maybe masingabe asikho busy
rehearsa ebusuku, mhlambe we need to rehearse something, we do rehearsing. Mangabe sifuna ukubhalisa, okay, ngoba besina this thing besibiza ukuthi ifundisa group. Ifundisa group lena besingama-tutoring, besifundisa abantwana ama-subject la abahlulayo. Shuthi every month besiba nemali esiyitholayo from kulabazali balabantwana laba. Shuthi umntwana samfundisa each and every time. Mhlambe mina bengibhekane nani, bengibhekane ne-history, omunye abhekane ne-mathematics. If umntwana yamhlula esikolweni, thina besivulela thing ifundisa, yabona. So besisiza abantwana kakhulu, mhlambe ngokuthi nje bathi ukukhuphula kancane izinga lesikole noma ama-subject lawa bebabhekane nawo athi ukuba buthundu kancane. Yeah, well, i-crystal bantwana basekhaya, it's a drug engeke ngize ngicamba amanga kuyo. Iyenzana ube active, mara ngakusasa uzoba down too much. Ngale ndlela leyo yokuthi you can't even do anything. Sometimes unokwatela ifamily yakho for nothing. Sometimes unokwatela abantwana bakini or umuntu nje for nothing mangabe ayikho in front of you. So ama-disadvantages wakhona yiwo ukwata mayingekho, noma uzolala isikhathi eside, mhlambe 1 day and a half, noma ulale nje ubusuku bonke ungayenzi nothing. You understand? Ngingathanda ukuthi ngini-encourage ukuthi bantwana basekhaya, please, let's just stop this. Then 2008 kwayachubeka ngilokhu ngilokubhizi ngibhema futhi ngibhema kahle. Abangani bami ngase ngibashiya ngathi, you know what, abangani bami okwabantu abanye bebastud, bagcine sebabastud. So abantu abatshontsha ejaridini, sebatshontsha ama-radio, sebatshontsha nje izinto ama-TV, just ukuthi bazithengise, sekuyaganyiswa, sekuyenza izinto ezinjengalezo ezifani ngaphandle. Ngabashintsha, ngaphuma out kubo. Ngathi mase ngiphuma out kubo, maka nami ngibe ngiyitshontsha, ngibe ngibhema. Ngoba mina vele ngithe mangikhulela ngayisethini kababami ngale bebangawubamba umshini ngale. Time lami futhi-ke lona belingazwani nalezi zinto lezi. Everyday ngihlala eFourways, beka umuntu ohlala ezakimi azongi-check-a ukuthi ngishaphi, everything grand na, yabo. La ngitshela i-time lathi yazi mntu ngiyazwa ukuthi bathiwe ngiyangikaza but angakazwela ukuthi yazi wena suyagcekeza emizini yabantu uyatshontsha wenza njani. Ngalitshela ngathi no time ukubhema ngiyabhema, yes, mara angibhema kuma-drugs, you understand. Ngibhema nje something kumayizolo, ngiyayitshontsha kancane izolo manje emaphathini, manje udlala ingoma like ngumuntu wezolo. Lathi akuyafana, izolo nalo li-part of the drugs, you understand. Angikaze ngakubona mina uphethe utshwala, angikaze ngakubona uphethe isigareti, angikaze ngakubona uphethe what kind of anything, even nalo tshwala lobo. Ngathi oh well, time lami, I promise you ukuthi mina ngeke ngisaba umuntu onjengaloyo obhemayo. Okay, well, kanti ngicamba amanga. Saya isikhathi-ke silokhu sihamba isikhathi, okay, ejaridini bangazi ukuthi ngiyabhema, lokhu ngizibhemela. Ithema lami laze lathi kimi, yazi ngiyakubona ngathi uyayehla kancane, nangeke ngize ngithethise ukuthi ngiyobe uyagula or kanjani. Understand? What's wrong with you? Ngifuna ukuthi ngikuyise nje ku-doctor kancane ukuyobheka. U-doctor khona besase u-Dr. Ishmael under medical. So inkinga yamehlo yesinginayo, bekafuna ukuthi ngiyobhekisa amehlo wami, kanti yena besakhuluma no-doctor ukuthi yazi ngicela ukuthi ngithathe umchamo. Mawuqeda umthathise umchamo, ngifuna ukuthatha lo mchamo lo ngiyise e-laboratory, uma ubuye bawazi ukuthi into kahle kahle kwenzakalani. Okay, Ishmael wakwenza konke lokho, bambribe. Ishmael bekatholakala khona la Protea, akhona nasemndeni eShoprite. Okwenzekile, okay, Ishmael wangithatha whatever level kumele ayithathe umchamo wami awuse laboratory, after laboratory aze ama-results nokuthi mina ngesikhathi esingakanani ngibhema ini. Yathi baba masekazazi zonke lezi zinto lezi, wathula azange aza-find out ngami ngomlomo wami. Kwaba khona inokho seyingishaya lapho kuma-2018. 2018 ngithe mase ngixabana, I remember April bengihamba nebra yami ukuthi bekumele siye la lentuzane e-Orlando biziwa ivilakazi, asikhonanga ukuya khona, we end up sesiya eTikitaka. eTikitaka umngani wami ukuthi umngani wami uye ngaphethe 20,000 esikhwameni sakhe. Kwatholakala ukuthi yena bamshaya bamthathela ngenyukulo ebhekanayo. Manje mina sesihluleka ukubuya, sesicela imali kwabanye abantu sihlangana nabo esitradeni ukuthi sicela imali yokubuya, you understand, sibuyele ekhaya. Into eyayenzakala laphayana sathi masingena eTikitaka sigcwele amantombazane, igcwele yonke into elapha, sisabhema kwenzakale ngilokhe mina. Mangilokha
iprayer yami ingishiye la. Ngilokha kanje kanti ngizolokhela eromini lenye intombazane. Le ntombazane lena ukuthi isebenza khona laphayana ngama-night shift. Ama-night shift ukuthi mhlambe njengalabo sisi laba abathengisayo so. Yabona? Kanti umntana wabantu bekangithandile, wangisasa wangiseva kahle. Ukuthi ama-manager wabo babuza ukuthi ubani lona. Base bacamba amanga ukuthi okay, lo yilo benginaye izolo. Do you still remember? Engingalala naye, nemali yakhona wayikhipha. Ngiyacela nje just ukuthi ngoba kanye emsebenzini ngicela ukulala naye. Ngiyangithola, ngalala naye up until kuse ngiyahluleka. Ngathi uthola ukuthi bebangidrage baze bangidraga nangaphakathi etshwaleni. So ngathi mangivuka ngavuka isavana nayo ingenye indlela. Kusho ukuthi ngathi beyithelwe ama-drugs of which beyithelwe i-crystal. Guys, i-crystal mangathi ngiyayidescribe kahle kahle ine-instrument yakhona. Instrument yakhona, sorry to other people and sorry nakwabanye ukuthi ngiyayi-expose. Ngi-expose kanje because usathane ine-instrument eliyi-glass nayo iyi-crystal light ingathi mawuyibhekile so ilitshe elimhlophe elidege. This thing guys mawuyibhema ufila high active ngale ndlela leyo yokuthi akwazi waba active ngaleyo ndlela leyo. And you can be active more than 5 hours with the one pull off yona. U-end up sober more active as if uzwe umuntu athi ayish mfethu ngiyanhluntra or ngifamba moyeni. Is like yonke into ayenzayo yaflowa and iflowa kanje iflowa with no hesitating yokuthi uyasaba lo muntu lo. Is like wonke umuntu obhemile i-crystal awubi nokusaba ngaphakathi enhlizweni. Nanoma bangathi wenza into wrong manje angeke uzusole. Nanoma bangathi umuntu manje nangu ngiyobulawa manje, yes uzoba nale nhliziyo leyo embi yokuthi yombulala umuntu. I-crystal is like a drug enosathane ongangokuthi usathane naye ngokwayo ngoba whatever into oyenzayo uyenza nge-activity yokuthi u-hype. Guys, to be honest with you, ishenteni la lena the more important thing nala izo-expose khona ukuthi ayehlisa. Iyangilethela nje inkinga namanje njengoba isangilethela inkinga ngisafisa nakangaka ukuthi mhlambe mangazama ukuthi mhlambe ngithole usizo kwabanye abantu ukuthi ngiyekele mhlawumbe ngoba ngithe mangicala ukucala kwami ezingishiyo ngacala 2018 sengiza naye up until today ku-2005 kanti 2025 ngiyafisa usengathi ngathola umuntu ongathi nje bamba naye rehab. Ngifuna nje i-rehabilitation strong ezokhona ukuthi mhlambe ingiphe inzuzo yokuthi mhlambe nami nangakusasa ngikwazi ukuthi yazini lento lena angisayifuni la ihamba khona because angeke ngize ngithi mina ngabakhomba nabantu abayithengisayo noma mhlambe ngize ngithi mhlambe singayoyithenga kuphi kodwa yona angisayifuni nalapho ihambe khona. Into eyilethayo-ke this thing izokulethela nje abangani abaningi abarafu. Izokulethela iy'nkulumo nanoma mhlambe lezo y'nkulumo lezo azibhekananga nawe zibhekane nomntwana womzali kodwa abanye abantu bazobhekana nawe empilweni bathi wena oyenzile le nto le. Bantu basekhaya ngicela nazini nginguthabiso mina kanje wase-21. I'm challenging my life through you guys ukuthi whoever is watching this clip please know ukuthi mina like ngifuna usizo from nakini nane-respect ngiyayidinga kimi lenkosi. Angeke ngize ngithi I'm no longer a smoker. Yes, I do smoke sometimes because of why this thing isasephakathi emzimbeni wami. Ngizamile ukuthi ngiyabo ma-rehab. I-rehab ngazama ukuthi ngithi ngiyayi-apply-ela bangitshela ukuthi ngilethe yonke i-information yami ngayenza ngaze ngaprinta ngaze ngahamba ngaya naku-doctor. U-doctor wanginikeza amaphepha but mase kumele ngiye mina ku-rehabilitation sengiyithola sengiyabaleka angisekho lapho. Ngayicala nenye yale e-Brandfish, ngacala nenye yale eDube, still same thing ngenza the very same thing. I don't know why. Nanoma ngithi ngiyazitshela ngithi ngizoyiyekela into eso noma ngizoyenza into eso. Sometimes ngingaziyenzi zonke lezi zinto lezi very important, especially izinto ezi-positive. Mara kuzofuneka ini kuzomele ngibheme kucala. Mara once ngabhema kucala zamasha zonke ngiyayiphusha. Ngiphusha konke kumele kuphusheke. And manje-ke mina-ke ngishaya ngani? Okay, ngizobhema. Ngizokusipanela kamnandi ngisipane ngibe grand ngenze yonke into ngendlela e-grand. Mara sasa uthole ukuthi sekuba nzima ukuthi ngivuke.
bafethu kubuhlungu. Okubuhlungu ukuthi manje nanoma izinto ungazenzanga umakhelwane unokulahlekelwa ngapha. Bazothi uThabiso uyenzile ini. Nanoma lokhu ungakwenzanga, yabona. Hey uThabiso wenze this and that. Cause yes, mina ngumuntu onjani. Mina mawuzongibuza umbuzo ukuthi wena uyabhema or awukazi, ngizokutshela iqiniso. Yes, I'm a smoker. What kind of a smoking you smoke? Ngizokutshela ukuthi mina I'm doing 1, 2 and 3. Ngithola. I'm a crystal smoker. And i-crystal guys, angitshontshi imali yakho for yona this thing there. But what I can do, I rather ukuthi ngenze ngiphande ngendlela eshaka. Whether mhlambe ngakuklinela ijaredi, whether ngakwenzela ini. Into nje nice nje yangithola ofuna ngikwenzele yona so that ukuthi ngibe able ukuthi ngize ngithole yona. But kulibele kuya ngamalanga. Even nabazali bami nabo abayifuni ukuthi shaqa nalapho nala iyakhona this thing there. Bantwana basekhaya ngizothanda ukuthi ngiyibambe lapho. Kodwa into engizoyisho okubuhlungu ukuyifunda azange ngayifunda ngingedwa. This thing lena yathi mayifika umngane wami afika nayo from eRex. Wathi kimi this thing yenzana ukuthi ube hyperactive. Ayikho addicted. Kulapho ngangizama khona ngisejaridini ngisemndeni on 2017. Ngathi kuyiyekela kancane mara ngathi mangiflowa ngiyizwa crack. Ngayifila kuyinto emnandi kimi ngaphakathi. Kanti bengazi ukuthi iphathana kanje. Ngiyacela whoever ozobona this clip, whoever ozo-comment on this clip, may you please ukuthi whatever ozoyi-commenta, can you please just try to help? Maybe mhlambe ungafaka isandla esihle esinosizo, noma mhlambe ungazama ukuthi ungitshele ukuthi ngiyekwe yiphi indawo, mhlambe ngingaya ngizame nami ukuya khona. Because I'm totally 100%. I'm no longer uThabiso lo bengiwuye. Sometimes senginombuyela ngingalali nje nanoma ngabhemanga ngingalali. Yes, mara ngisejaridini angilalanga because of yona siyini. The most worst thing engidina futhi ngayo when it comes to a toilet. You understand? Uzothi mangithi ngiyochama laphayana. Ngichama nokunuka nje ngenye indlela nje. Snacks. And then ngize ngayigugula, ngithi mangigugula ngathola ukuthi shuthi this thing inside the vein ihlala phakathi egazini, inside the blood. Ngithola ingcolisa igazi this thing there. And we found kakhulu umchamo wakhona unokuthi mawungaflashanga. Umama bekathanda ungithethisa ukuthi you know you are a smoker but you don't flash in this thing. Lento yakhe yanuka yazi ukuthi like umchamo wakho kanti wena uzoba different njengabanye abantu. Umchamo lo siyafana mara ukunuka unuka something else engakazi. Nami ngizizwe nami ukuthi yo angikaze phela efana nale. Mina abantwana guys, ngiyafisa ukuthi nami ngibe ubaba abantwana bami babe nesasa elisha. Yes, lento ngiyenze ngokuthi mhlambe bengiganga noma mhlambe bengithi ngithanda izinto bengifuna ukuyitusa, kodwa manje no seyangisinda abantu basekhaya. Whoever ubhekile le clip lena ngicela ukuthi afake isandla esihle esinomusa esizothi mhlambe wherever ahamba khona noma akayizwa noma ungibonayo with the respect regarding to yona, ngicela ukuthi nje ningisize nibe ninofefe kimina. Yes, angikho bad mina. I'm not bad, but people they will say I'm bad. And I even tried ukuthi ngize ngicorresponde ngize ngizame ukuthi nasemphakathini mhlambe ngizame ukuthi ngibe yipatroller ngibe yini. For me effect ukuthi once umuntu wakuzwa ukuthi ubhema this thing, amathuba wezinto ezibhayo yayehla, this thing yayehlisa guys. Namanje nje ngize lana ngizocela usizo, ngizocela ukuthi ningisize abantu basekhaya. I'm not perfect, but you can make me perfect. And ngezandla eziningi we can make it perfect. I believe that. Ngiyabonga abantu benkosi. I so believe and I believe ukuthi i-help izoba khona to me and others.